Үтө күннен күндү истәчләр бит онна көрөчүләр бит бука баргытыгар саман сайыңы бир үтө маны күннен әгәрдә болохтун онна бу часка бу биремеге ытчатылыга берини сагалыгы бит әгене кетте бирге болохпут режиссердар Мария Новгородова, Николай Слепцов, онна мен ытачы Нуркияна Батуева. Онна бу часка биге Максим Кирович Амосов атынан Хотугулу илиңе федеральный университет ихинен бу ытчат арас түмсүйлерин, териллилерин түмө тутар салалта же кайдак үлели, ая тута олорорун, граннары кайдак же ылсан үлелилерин тугунан итенне бу профсоюзный терилте эме иккес түһмәк битер келен ыл жыттыктара хеп, онон же бигиннен бу бича сустата бирге болар гитигер ыңарабыт. Ол курдук Хотугулу илиңе федеральный университет устудионнар териллилерин кытта үлелер сала отделы начальника Анна Сергеевна Осипова үтүкүннен. Устудионнар териллилерин кытта үлелер сала отделын специалиха быйылгы мусустар фестиваль черчитнен Росмолодежь гранын кыйлага Даяна Зайцева үтүкүннен. Онна Педагогический институт студионката Росмолодежь кыйлага Руслана Григорьева үтүкүннен. Үтүкүн болохтун жара Аннаттан кепсетибитин сагалыакка же үрак жылы түмүктенне студионнар тономну экзамендерин туттараннар жежеләйин эрер болуктактар усена кайдак быгылаакты күлели олороту ичантын билейиндер иттахалыкка антын бастан биге салабыт тугунан карты кепсетакка би салабыт сүрүн сыладен студионнары үрактаханан ити үрети такайы болар онна үрактарын таханан сайыннары үлетин ыты болар сеп. Ола бетер ытчат политикатын хайсқаларынан өрелейбит беге. Тәрәһиннәре тәрәбит, арас тахымнақ күрәхтер тустарынан студионнарға сырдатабыт, онна студионнары кытыннарабыт. Оннатын именно беге отдел быт, бу студионнар организацияларын кытырылер отдел быт үлетеден. Тох студенттары тох мероприятие далларыгар камалаһын болар. Онна проектный үлене салайы сеп. Атын опсайнан би университет бытыгар 2 улахан студенческий кин бар. Студенческий совет обучающих студентучалы, онна булана первичная профсоюзная организация студентов тенсеп. Бу 2 улахан кин ихигер әлбә гарас кайсханан үрелер терилтелер баллар. Студенческой опсаят он алтончака бегоникке организация үрели хамсы хиджар билинге кеминен биге боллагана кинлерге оголорун федеральный мероприятияларга арас тарахиннери таларгар көмөлөһөбүт онна граннарга кыттарга тарахин ыктарга меттен оголору кытыннара өттек касып тын сылын айы биге оголору проектный үләгә сыһырахатыбыт билен торыртын федеральный да түттен болуун региональный да түттен арас поддержкалар баллар дик касып өйөбүл онно оголор граннарга кыттан проект сурьялларыгар биге интенсивтері тәребейт, проектный дайвинг кен хылынайы ұйтабыт. Онна ол түмігінен оғылар бұд нек улахан грантовай көріқтерге заявка ұйтаннар ұттан күйілақ болуқтарын сөп. Эти үлі қолы бір қағыз курстан хағалынары? Биге боллағана бастықы курс оғыларын кытта әмеулелі әбет, барыларын кытта. Биге боллағана именно бағалақ устудионнары таланылабыт. Бағалақ кетін хамай проект сұруяғына ден бағахына бар боллағана білді тақсар. Тоға детер проект сұруяғына гранға кыттағын, ол проекттің оңырағын улыхан үлеттен тақсар. Олихин бастатан тұран кейхеға бағахына бар болуынады. Олихин ол бағалақ қандық бағар курс студенттарын күттөлелі әбет. Хамай сүрін тоқпыт бағахана бар болуынады. Онна идея толқой. Оннық бар болуын уже біге даршы ол оғылар бұтын күтталсамыд, салғы үлелі әбет, көміліхін бері бет, тас өттіттен эксперттары қайық бұтын сөп, сығыран көміліхінлер еқ бұтын сөп. Оны бәбит әме сен опыттақ жон болар бұд бұғытнан әме қарадық өретен такаян, сөбәлән амалан беребет бұл проекттарын сұрыяларығар. Чүйді, бұл студионға әдір жаңғы сенің қиық бәрілерді, күстәқ, лоғы өбілләқтар әбітсеп. Жәрі, даяны стеқа, даяны бұйылғы бұл мұсустар фестиваль черчетінен де гран кайылағы болындырғын.
Мен проектын тунан кепсетаққа астык сайын ден именно сайынлағыр суфу омук студенттарын саханыротын олықтақ культуратыгар сыхырыга Саха Республикатын төрөт үгестерин кытта берсихиге маннык сыланар. Онна суфуга Египеттан, Азербайджантан, Монголияттан, Кытайттан, онна дара сэлбэх атындойдуттан иностранный студент бар. Онна 300 оғуан ағыз оғы суфу опсайгар олар. Онна бу проект бутсуру. Эти таз дойдуттан келер. Таз дойдуттан. Онна бу проект сурулон набихи опросаңыр буппут. Эти омук студенттер гален специально. Онна ол опрос түмүгүнен агын брехена ыйтылды буджантан бир дыглахтар кытталты халдар омуктар. Онна биохан брехена сайынга каникулга желер кахтар хоох. Онна тогон бес брехена саха хилин народун культуратын бисяхтарын билехтерин багаралдар эбит. Керие хеджан ди улустарына. Чугастык бисяхтарын багаралдар. Онуттан омук студенттер ордук ыраханнык адаптацияна халдар. Бу биги ара тымны кыһыммыт, онтон эмискечтиен келер ити сайыммытын кинилерге билбеттер бу кинилеринник эмискечи барьер тугу. Онна аттан языковой барьер, он улахан ролонюр адаптацияга. Олихин туг бу суфуга сылына итериллер нефо экспадиен терехин бар. Ол онна омук студенттера сахахерин алохтохторугар бәйлерин культураларын чугастык бисенерехтерин сөп. Онна национальный астарын костюмлерин презентациялылар. Оны сылынай юна стадионга болар. Оны бусылга ол фестиваль бола турар кемигер бихи кыра маннык туох күрэх оңорон он багалах омук студентын талбыппыт. Лагарга кыттын ылыктарын багаралдар. Оны кытары он сахасерин олуктоох студенттарын, суфуга веренер студенттарын эметеңге жабарабыт. Олата хүрбэ студент болан аммалугугар лагар терияхтах бит. Олонно программа бит. Олуктоохтар бээлери багаран туран. Бэбит студенттер бит. Оного Тылбашыт болуктактырду, эбитер көннөрү багалаагара болуктактыр. Багалаах, Ол омук студенттарын кытталты халдар, теңге хеджи халдар дейіп күрдік. Онна ол 10 күн хигер программа бит насыщенный дияққа хөп. Омук студенттара, оны ол бәйбит студенттар бит ынақығын көріқтірін сөп, отаттуқтарын, сирастықтақтар, оны хақалыттын білі итчіләқ көпсәнер істияқтақтар дейіп күрдік. Онна биги бу проект бит омук студенттер именно культурный кепсетини, онна социализациялаһыны бөгөр көтерге сыланан турар. Онна ВКонтакте сетимге трансляцияланыктах. Реалити бири курдук те. Бири курдук күн аяннык такакта. Сөпте. Ити олокко быйыл кирехте. Быйыл кирехте. Кайбит краның болар буллады, проект. Онотон ити тастан омктар ити хөбүлестилер үйрөгөдө. Хөбүлһен үйрөгөдө. Он кихи бар. Он студент калалар жаллар же. Очоно бу хайын ити олокко кидана жөгөрүкка сөптенде. Бастака холуну болор буллайды. Инни коогата же. Эн бэң токуйгунан. Аттан сөп жентирихне на чугейже. Атта. Жара билигин аны Русланын истен көрөкка, Русланы бэйде студион болар. Педагогический институт студиона. Эстегулю Тойкинен, биги проект под арт-путешествие вокруг цвета за 80 часов денаттах. Руководитель бын, наставник бын Лыткина Ольга Алексеевна, на которой хаста неделя хигер толкуйдан тахар быпыт бу проект. Он на бу Росмолодежь грантовый курагер заявка бытны пыпыт. Он на высотортагата юрюлях сонну истибипит проект под каилах бу бутын тугунан. Он на билигин белимденен сагалаты быт. Ол курдук проект быт сүрүн сылы соруга диен бу кыттачылар бытыгар аяр тутар үләнөңө айылгага харыставыллах сыгынга үйрәти болар. Onun тахынан билген бары билен турар бит курдук телефон бу иллен кеммитин жон үксе телефонга гаджеттарга онны буллагына социальный системге алыруга аныр болла иллен кемин ол ону кытырысы бәстән тыгнах кепсети олусагаята. Ону биһиги бу проект бытнан кыттачылар бытыгар бу телефонга олоруттан ураты иллен кемгитин бу маннык үчүгейдик тухалаахтык атарыхытын сөптен
көрдөрөк бүтүн багарабыт. Вот, онна команда бытыгар, проект быт команда бытыгар, студенттер бәһиебит, бары педагогический институтка өрнебит. Онна 2 наставник тахпыт, Ольга Алексеевна, онна Максим Анатольевич. Онна проект бытыгар 6 тәрәһиннәх бит. Ол курдук бастыкы тәрәһиннәр битнән болалар экопланердер ден. Ол бетер айылгага таксан ургыйдаһын кытачылар бүтән китәре кенкеме өрүс кытыгар баран автобустарынан тиеммет. Оннол айылга бүтән ургыйдык тахпыт. Он таһанан билсихиге 6-га анаммыт онюлары онья тохтахпыт. Онна буллагана Оны таһанан бу кенкеме өрүскә Алусал Бахҗан сыннанар, онна бәйтин кенттен бөхпөгөтә халар. Оны бу кытачылар бүтән китәре субботник оңрохтахпыт. Онна ол субботникка хомулубут уже тухата сохмаллардан бөхтәртән 2 тәрәһиннәр битигәр олар тухага тахсыктахтар. 2 тәрәһиннәр битнән булалар экологический мастер-класстар. Онна биге кытачылар бит ол бөхтән тухалах маллары аңгырохтахтар. Инне он кехикире. Инне Кинда? Бу экопланердер битигар барда сүйүс кытачы болар. Антон мастер-класстар битигар 2 мастер-класс булуктах, онно биригер 4 кытачы, биригер 30 кытачы болар. Антон самый битектер әһиннәр битнән болалар выставкалар. Бастыкы выставка бит онлайн форматтах булуктах, бу ВКонтакте ситемге бар проект бит сообщество тигар мастер-класстар бит, онна бу планердер бит кытачыларын үлелерин тарихтах бит. Антон 2 выставка бит уже түмүктүр выставка болар. Онно проект бит үлете барды түмүктенер. Онна бу самай көхтөх күтүне бит жомбутун наградалыктах бит. Эйне массовая битти, элбэх кehine хабар барда 300 кehine хабар. Аллах тыгнах 6 кепсити, онна экологический бу тулалдыр экени карыстыр. Аллах хоруктак чүйбай. Барайга бит, онтон Диана кене, Даяна кене боллагана кайдара туризмга ридасыганна хаус болар ди, туристическа хабанна хаус бу. Тазойдуттан келехеджер биге усужоннар битин кытта, олох исихиттен хакайрын чүйдүк. Билихиннери хырдаты айылга чүйдүк хиджан. Үлелетен камнатан денде. Бар отон инник курдук проекттер төһө элбәхтери. Төһө бажы проект. Быйыл боланы үз проект кай бытабилинне дик кыһып. Оннасы үрдүк өрөктөр истернен ытыллар эме всероссийской көрөк бар грантовый. Олонно СВФУ ХИФУ атыттан заявка бар быта. Олон тукпут түмүгүн отойын бастыка күнүгарлык этехебит. Олонно ме элбэх проекттер кирбиттере сылай бир заявка хигер 11 проект кирәһәҗәр. Олон тукпут түмүгүн күйтәбит. Оннан бу Росмолодежь ытараме 2 түһмәх бит болохтах күһүн. Олонно ме оголоро кытыннарыктах бит. Буны колобур бастыкы түһмәх саас боллага ди. Олонна аспатах кайбатах оголор бутун проекттарын көрөн чочуян эссе бирдә үчөйдик суруян баран 2 түһмәккә берен көрөктах бит. Атан онна бу 5 ыйын бүтүтә Илдар Хаммыт граны хагаланыктах. Олонна ме кыттарыбыт, бәлемнәне хәҗәбыт студентлар бит. Биха нутан учалет тахани коммерческие организации деннәр баллар. Илдар хан граныгар именно ол некоммерческие организации кыттыналалар. Лехин бехеме бәбит бу студент талиттелер битин теккада некоммерческая организация гына регистрациялап бит. Онда бу Илдар хан граныгар эме кыттары проекттарын бәлемне хәҗәллар оголар. Кытта үйрие қолыбыр ұсужоннан емей балалар болла дейті, қағасамет қолынулара генде. Онтон бұ кытта илік оғылырға сырдаты ен жаған жағайды ұғыйық де кыттың мандық бірейттер балалар, мандық қайысқаларға қолыну құтын сөп, енден түхі мандық сырдаты үлеті барары. Барын әден харбытым күрдік, сылын айы, сылғаттан түйттеген ұқтабыт бағылақ дейп, проектный интенсив, проектный дайвингтен проект хуруйуктарын багалаах оголор Мухаммад ХИФУ ихигер бәйбит сырдатар тәрәһин ытабыт. Ола бетер каннык граннарга, каннык көрәхтәргә кинләр проекттарын кытын ытыктарын сөбин туһунан кепсибит. Онна бүтән бараммыт уже биле идеялар оголор бар булыктарына ол каннык көрәккә кыттыктарын багараларынан заявкаларын Сурияларга көмөлһәбит бары. Осайнан проект Сурияхана ден бир эреки уйлета бол батак команда үлете болар.
Оны улхан үлеттен тахсар тек канада. Аха. Себеп отон Даяналар же Руслана токайбыт коппут команда быхытынан де истеечилерге бу келер үйнер жылга үйрәк жылгар холобро колонуон де суруйон гранга кыттын баглах иче жонго тухтен бягыт сүбөгат нетейди. Бага хана сүбе Ник токуйнады главное. Онна бэң маник баганагаттан тугара идеялакын, например, онна онтукаган улатынарыаккын или олоққа келереккин барар боллаккана маник үлелиекке камсанаханады. Очоғына бартахатыныга дияны. Сеп, тера Руслана. Биһиги былырыгын эме охолонон көрбүппүт бу Росмолодежь гранты конкурска заявка бербүппүт. Онтукай быт хомойох хин аспатага конкурсу. Ону бу биһиги уже хомойон калбакка быт бу быйыл эме охолонон көрдүбүт иттистен. Ону булгана багала холорго этемете. Инник тохка метекай батахытна, эбитер тохута метесе тамматагына, инник илигитин төрбеккега терәри, каста даганы холонон көрдөхүтүнө бирде стабыллар. Ну, те Руслана кас курсу битердигине? Үһүс курсу битердим. Жайдия. Начуйже. Онтон билген кахан ити болугай акцияга. Түгенен тоған қолыры жөні әргені көрет қынсы. Эбитер сайт кытыгыр кирен холобра кети маны хидяхтарын хөп боллады. Биһиге ВК-га сообщество лахпыт, проект пыт. Ами проект курдук арт-путешествие вокруг цвета за 80 часов денаттах. Онно бу сотору болар тәрәһиммитин хайыктахпыт, тахарыктахпыт. Онно заявкагатын калларыхытын сеп бу уже бес ыйын бүтәһигер бастыкы тәрәһиннер бит болохтахтар экопленердер. Ону кыттыйнылар гытыгар аңырыхпын багарабын, олус интерехиней, оны тухалактык биремагытна тарыхыт тен эриннере бит. Даяна менник аңыры курдук. Антон бихеме ВК сообщество лахпыт, астык сайынден, онна ме кирен... Ата дышыге өткен. Анна кирен неме маннык. Көрө истехеджек кахып, қайдақ оғылыр бәлерін, биремелерін тарылырын, оннаттан улахан поддержка көйте биттек кахып. Биги проект бітін. Путугара мен хайыр бүппүт, мен командам үшігой болан дек кахып, бу Анна Сергеевна, оны мен коллегаларым, бары улахан үле оңырам мұтете кайлақ бұппут. Сөбже. Анна Сергеевна. Тәрі әме түмік бағахана күрдік етен кебе. Оттон беріне хоққанада декпін бағарабын, әнік сүрін кейқа бағахана бар болағана бағахана қото. Баран ихеққайын Руслана пидин күрдік илибидин түхәрбәкке, бастығы қолыну бұтта болы батағаны қомай баққа, өссі бірді чочуян, өссі бірді кергетен деққа кығаллан сыйхалар бұтын көннерінен өссі бірденік берен ихеққанада. Онна бихис тебіп бітінен атын регионларынға олхан фестивалер ұтылалар де. Ол онна бір фестивальға барахыджы бұппыт. Ставропольгаде. Олоннан ол проект грант өйебілінен болбыт фестивалеті. Онна ол проект руководителя хәттис қолану тұттан кайбыдаты. Ол проектін олата қассылы бұға чочуян оларытан шөй байтық били бермекке берен испит онна жакайын хачугай фестиваль оңорбуттар эте. Энни курдук кихи баганаалах боллагана бартын сыйхатын көндөрүнүн истегане барта табыллар дияппын багарабын. Сөп жесна хачу идет онун билген өсө басты курстар келектер дije. Илки жылга оло карактара оттак тугара мен саңа идеялар сылла хоруктак ичжон келектер. Аны текиннер келектер не же көмөтерек болар боллак кетти. Матта утары унан сүбелен амалан ден. Сөбже Анна Сергеевнаға, Даянаға, Русланаға биһиге мақтанабыт, бүгін бүйі студия бітер келен бәғат бұ токуйду хиджар идеялар гытын олыққа келлерін үлілді хиджар гытын кеп сәбік кетігер. Онаттан білген бейдебет иккес түйімеғар ұстыжынлар иделі қойыстыры бәғат оғылар бұд кейрәрілер олар. Онаттан білген саман сайын, білген жабырайектар хағаланықтара, келәрі хиджар ұстыжын оғылар гытықтен теңеді. Келері әжер студионлар готтан басатан туран бағары мәті үйрек кетігер кығылын, кирталан кирбит идағадин батығын, онна үйрек тағынан атын кейеға студион кемеден хамай керекемнерді.
Олихин бағары мәті үйрек таханан әме студенческая организацияларға керін, тәрәхіндерге күттен ехін, бәйғатын бара түттен сайынларын. Сөп, жамақтанабын, білген салғы студенттар иделағы юстарын бейі көрсі өкпет, сидейлі күні бағара бұтмақта. Өссөтігіліті күннен күндістейчілер бет ұтчатылыға береге бүгін бейеқа ұстудионлар ғалжыттылар. Ол күрді Құтығылу Ленге Федеральный университет егінен ұстудионлар иделі қойыстарға тахарлақты күлелі тұрар, харас тәрәхінлері, онына бұл ұстудион кехеқа олығыр жағығар кенерге көмет ерақ болар иделі қойыстар болалар. Ол күрдік ұстудионлар иделі қойыстарын берседетелі Максим Колесов ғалжыттыр. Үті күннен Максим, председатели сол буячы Айталина Аконешникова, өтігінен оны профкоординатор Ирина Обоева. Сөпже, үйрақ жыла жәті мүктенне, бұл күн баға ғықтатығы, оны сөтуқ боланы активистер сөйлеттері болла, жалоқ тәрәхін, үрдігі тәрәхін. Максимтан хағылыққа. Өтегүннен том беге попоз ден союз болабыт, студионнар союзтары иделях офсайнан беяқа боллағана организация өтігер 12 тыгынчыттан таққа членнәқ бет тоғуан сәтті бірген студионнары барларын қабан алар аут деққа он офсайнан беге сүрін хыл біттен оттан, конечно, студионнар бір аптарын көмішкі бет, социальный дәттінен, үйрақ дәттінен мероприятиялар бүтін тәребет, онына келінлері хайдарға көмірәбет опсайдан. Хайпыраларынан әттіққа өттен бейге сылға тыгынчаттан таққа, төт тыгынчаттан таққа студенға материальный помощь беребет, повышенная стипендия гулялябет, заселение в общежитие. Все, что касается студентов, он на бортыгар барбит. Это есть мероприятие, хылға тәребет. Плюс волонтерская деятельность жарықтына бұд күшке. Волонтерская қамсағынде. Сөйіп отын бәғі хәңгі де активистер сүлеттері ұтылына бұл чугастағы тәрәхіндерден, ұлған тәрәхіндерден бейдестері. Бейдестері. Ғықпыт тәреліне сылақсын бәйге Владимир Апкаға сүлеп бұтын тәребет. Қаратық олардан бербеппет, етіне ұғық форматтағы тәрер бұл бұппыт. Ол нені просто слет, әдәрет жаттар кәлем мұстан күріқтәні халдарды білген уже хақалы, сер, том, сері тому тұтуғамыд ұғық тені тәрер бұл бұппыт. Опсайынан бейқанына хүлбәтчеке түйімәқ бары. Дығын анюлара КВН дағаны, үнкі, үрі, бечек, спортивный дағаны тәрәхінлер әлбәқтар әді. Бардың қабан тұран. Бардың қабан тұран. Студионар иделі ағайыстарыдне бардың тәрерде. Бәйбіт тәрер. Бұл организатордар олар. Бұл Ирина Ут болағана за все мероприятия отвечала. Онна слетка тәрелер. Бұл Айталина Ут информацион қабытын баратынан жарықтынар. Сөйбде. Отын төхі әлбәқ болаңады бұманды құлақан тәрәхіні тәрияды. Айтаттан халыққа. Өте күннен мен атым Айталина Аконешникова, бәйім туспангарды көпсемді. Бұл председатель бет асыл бұячты болабын, информационны үлеттінен. Бұл опсайынан информационны үлеттінен қалубыра, бұл слет активистов ғыққа бейге төрдінші медийшікті қатебет, бұл информационны үлені бұппыт. Онна опсайынан Сүзчіка еген организаторда қатебет, бұл доқ слетка. Главный организаторда бұд, конечно, бұл Ира инде күрді күгіттар. Онна туспа бұл информационный үтінен үлелек активистерда бұд. Онна спортивный әме үтінен үлелер әме туспа активистерда бұд. Олар қалбанан үлелеген ұлған тәрәхін тәрейді бет. Наға чүйдеттін. Тәі ұратта бұл ұсыжанлар иделі ағайыстары керен үлелейді жа. Түн бұл бастығы курс бұттан барбын. Білеген бұл бәхес сылым барда. Тоқтек қабы. Бұл юрист өйрақтақпын бәйім. Білеген үрдітіне әджабын хифуға, магистратураға.
Онна, ну, 5 сылбын медиаға, информационный үліға анан береден дейқап. Үйеріні, үйеріға сәрге бұл үледі тәңге. Аха, тәңге. Тәңге, өбіләдік. Сүбілен бәғ бұллады. Отыжа, жәрі Иринаға тұлы береққа, Ирина тұнхамай олық тұтақ кейбет бардың тәрейсен дейлерді. Жәрі Ирина бәғын білейінлер. Мен адам Обоева Ирина ден. Үз курс верен әчтебін филологический факультет ХИФУ кенегер. Мероприятие тәресевет, старший правкоординатор болабын, профсоюз бұтығар. Та піттерін күрді ғылға әтті үстін таққа мероприятие тәребет. Онна улахан мероприятиялар балдар, тәрәнлер. Школа первокурсников курдуктар, ол кенне Open Air барар, Open Air кенне уже сила первых барар, ол кентен посвящение в ППО болар, ол кентен уже субсидиумнар быт, онна темпектур мероприятие быт гах ППО слет активистов болар. Отахи бу терьер Джон колобра бу маннекелер ычаттан ди усенен тугу хамай иддигити тугу тоқорду болгом тагытын урагаты. Тоха интерьер гибдиден да. Аха, тоқотын болгом тагытын тоқу урагаты. Бу терехин чагыр. Тохте кайби. Ычаттан хамай түймей боллады. Терехин өттүгөр беге боллаган хамы жүрүн салбыттен, конечно, түймүй болар, онна бу студенттар бутун хайнары иден. Олугунден элбах направлениянан араксан турар мероприятияларда акпыт. Бу сүйрүү күлүү бичекере болбатак, эме үйрөтүү мероприятияларын теребет, федеральный закондарынан үйрөтебет, нормативкаларга үйрөтебет, ону таханан дебаттара хардабыт, киберспортивный, спортивный, и так далее, так далее. Волонтерской камсаханы ме күскөлөлтө биттетигитте. Бутугунан кепсияққара. Атым сихилеттаққа мен бәйін басты курспуттан волонтер бун. Олық күске волонтер дуретем. Бәйім еккетінші онаға сыллаққа студионны кейіп бітем. Сылақсын ППО-су боламыд бәйге бахардарға таққабыт, наводенияларға таққабыт. Мен бәйімдан басқа жауытым ППО саатыттан Севердонецк ораққа волонтерда ауып бұтанна. Гуманитарный миссия оңырауыт білеген СФО-ларға ден. Бұл бұйыл сас талы воды кәлбетегер. Оны беғын куб у обаттарды бұд. Опсайынан бұл студеншке көрді өк бітегер. Уәттес апшаға бұтынегер. Апшағалары нелергер. Онна хорақ жонныр чағаны жайлар бәйлері медіққа жауыттары бейеқі. Оны қанамыд беғынтан таққа куб у обаттарды бұд. Бұйыл. Оны волонтерская деятельность. Оты техниканың қачыйға ең қолы бір қантан тәңе үлі әңгет. Техниканың қачыйға бәйбі бәйбіт атылыс бұппы декке мотопомпа. Оны олыр дүнен өсі управалар бейға көміліс біттері мотопомпандан. Активистер күн ақсын үс неделі тоқтата хоқ таққан үлілі әбіппет. Хамы ғарқан Байкалова әті. Оны bir je turur олох ута анныгар олох хатар. Онна чаханы желерден барда онна кире турар. Онна опса bir неделе бар алып ол bir жега. Полностью утун бартын битер биппет. Та онна бу бутун битерен барамыт харазы субботиктарга да кылып сылый бутун кенне. Бу хайынга биремега билген масына ремонттук такпыт фондан багы төлөлөһнөр бит. Масына ремонттан оглорго бу АДФ студенттер ден практика курдук оңораммы деме олмасына ремонттан барандан баска ыдык такпыт. Олар дүнен эссе бу сайын егер детский площадкаларга таккаммыт оглорго кракитерехнер ыдыкпытын барабыт. Бу отынне колобра олаттары же ыччаттары кадакманнык талан сүмердәһини кинләре бәйләре эге тойын бир талар көп болду бу техникага сыгынна денди колобра. Бейақа болағаны барда үйретейінен кәлер. Hem bir старшайдар балар, әбейат кәлерлер бардығар инструкция ағырдалар, үйретелер барларын әдер олықтар бұтын. Қайдақ болгарканнан может быть работать, дружбаннан, мотопомпаннан и так далее. Этеттінен бейақа харазы таланы бардың білер оғылар кәлбәттер бұл. Hem bir
канда может быть квартирага олгон тугралар бутога гален хөп аны калам баран бу кайдах мата помпанын үллерин матакасанын үллери бит болгон хөп аны калам барларын йөрөтөбүт багарар оглары аны олаттар калан хуруктаралар агай далбе олар яллар агай далбе волонтер болалар техниканы барын хатыр болалар шурповер болгарка циркулярка лобзик мотопомпа и так далее. Чүйде, олжың әркехелейде. Молодецтар. Максим бәғын білігіндер қантан төріттәқ қыны қағыз курсқа қанды көріне ғаны? Бәйім горны ұлыстан төріттәқпен, бір жестәқ ұлыста гимназияны бітер бітім, 2-ші онаға сыллаққа, еге тұттаран харазы хифуға горны институтқа кейіп бітім. Там бастығы курс бұттан харазы бұл профсоюзнан жарқтан хағала бұтым, бәйім институтым хегар қағанар манна эфирге мегалі әді бұтым. Пост председателі көрдік, әме. Онна каратык аттаққа үйернен бүп бүтім, үйерақпын бұлырым бітер бүтім. Қада бітер әмен бұл хатыртағата председатель болдым бұл постқа. Үләйт бұғытнан жекеренде. Үләйт бұғытнан әрдегі бітім, студентні жанысы. Бұл хатыртағата бұл председатель болдым. Выбор бұт бол бұта. Выборы каян председатель болын үллейі жауын білген. А так, студентні жан бәйім институт председателі етем. Институт председателі жан әме дәлбе горды институт бұллағады. Барты олаттар әме. Әме бағардарға, наводенияларға да қамыд. Еңін раз профориентационный өлелері ұтамыд республика дүнен онлайн ковид хағана. Ковидқа күшкі оперштаб көлілі өппет. Он олықсын өсі старостат председатель етем. Всех старост университета нашего дейіп күрдік. Старостылар браптарын көміскен старостыларға үйреті үйтен. Hem bir старостылар әме студиондар браптарын біліктіяқтыр. Студиондар браптарығар әлбәқ федеральный закон нормативкалар үлелейлер. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, приказы правительства, стипендиялар бұтыттүнен. Оны олықсын өсі хамы хүрін федеральный закон 213 об образовании. Оны студиондар үттілерінен қанық статьялар, тоқтар баларының баратын старосталары хырдатық қанады. Ол старосталар бәйлерін, оны группниктарын, браптарын көміскүйлерін кіні. Сөп, отчатугар Максим бән тобу студионы хиттен қолары итілін чачулан тақсыбыт кейі болар боллаанде. Бәтті есейін олық жүйді білер боллаанде. Басты курсана отчатугар олық хағылық қанады денді. Бұл студионлар иделі ағай үстірігі кейден общественный үлені қамнағы тәңге тұтуқ қанады ден. Әбіғат олық керек қанады. Бәйін басты курсқа керем, бұл профсоюзға кеременені олық хен хабылды бұта оға хоғыс әтем. Бұл манна профсоюзна деятельнеске керемен дәлбе үнкіләмен дағаны, ұлауытым дағаны, выступайдырды бол бұтым, дебаттырды бол бұтым. Хатан олық нүтчалы да хаңыр бадатын бастан. Білген сылақсын бұл, күн ақсын мұнияқтарға нүтчалы хаңыры қанады. Нүтчалы үйердем, ратты, олық сақалы әрі хаңыр әрдем. Кәлеммен бастан постпар керер бәр ұйтауым бұл. Бағалыста хақылы хаңырауында, хоқ, нүтчалы хаңыр дейлер. Турамын әрәйтәуін. Ото я этот Максим менде өкірдік. Олықға рақатар әтем. Бұл дәлбе профсоюз кейіне хайындар әдек қағып. Араз жағалтаннан оғалар бәбәлерін кітті көміләхендер, бәбәлергер опыт берендер. Улхан қымсаған, онына сайдағын күшке барар. Кихе қолуққа әргітші хайды күстәқтік барар ден Максим олық бәйінің қолы бұрынан бейе қасыр датта кепсәйті. Отын Айталина білген Үйраққан бітірдің ду. Бұл юриспруденцияны бітір бітем. Бұл білген уже үйретіне әджауын басты курспа үйернеуін, магистратураға, юристка. Отын медиа түнен кірді көпсебінде. Опсай бейе сүйістен тақса активист ақпыт. Именно бұл информационы өтінен білер. Он егер көқтіғ Россиятағы бұл ұсыжонар союстарын, иделақ союстарын в топ-10 керебет еққап. Бұл сылайы тоқ ұталар, точка сбора ден всероссийский конкурс ұталар. Ол егер бұл аспы сылға жа наконец-то деу күрдік. Он егер кейбіп біз. Үлелән деу күрдік.
Онна бу холор мероприятиялар бит алар битта. Онна холора сылга биги хеттон 5 тыынча хартскон орабут. Она сылая мен кулатын латын ер. Уру жөрүн 5-ин сакалаппыт, потом 5 болбут, жа бу сыл хеттон 5 тыынча оңордубут. Онна сылга 200-тен такса видео таксар. Вот. Оно кихи үйөрөр агай, мынык бастан активистер бия келе боқтырды. Оны туда хатабаттар. Мен бәм туда хатабат этим бастан. Хатка да жер беппин фотоаппараты да кайын тупаппын дей курдук. Онтон жа биһиги мынык старшыдыр бит. Ол ханынык көктөк мынык куртой активистер кайыннар көмөлһөллөр, үйөртөллөр, опыт береллер дей курдук. Оны ни курдук жа бәбәптин үйөртен хаян сайыннарын хебит. Онна бейкердигер маннык алтыгы күстәхт. Да? Чары, Иринаны истияқатын, проф-координатор ден отын олы сәлбақ бұтырайыныр ұтылалар, онны жабардына пейтін істияқ деген бұсығаннақ жону бұлаңын, түменген, маны ғынықтақы, тәне ғынықтақы тенен халайыларың бұлы дер аскыта. Отын мен үрді бәріме жаныр балар, конечно, но меғазы тоқ күрдік болар бұ. Задание күрдік, оны мен оны жаныр уже хайывна, бұ распределяйдан хаян. Тоққара петнестақынын, мұны тоққара петнестақын ден. Бартын тоқ бар ұйтылар тәрәйінлері әлбәқ әйде ұстудиондар. Онна мен көрдіқпін олық университет ұстудионлары бұд алыс көқтақтық олар олар. Онна қаз білді ұйтылар бұ тәрәйінлері тәрәйінне, чағылқа, кехер олық ұстудионлы барын бағарарды. Онна манна бейғаме кәлелер болады. Көрдіққа хиттаққа олығы басы курстан ұстудионлар наға чағыл қайдар. Бұл опсайынан суфу опсайынан бәйтеме дәлбей итеттінен үлілер. Тәрі білген дейік олғасы бұйыққа тоқтана ақпыт, онтын салғы еме кепсет яқпыт, оның ұйдылақ болақытына әріярын күндістәшілер біт. Күндістәйчілер бит Максим Кирович Амосов атынан Котугулу илине федеральный университетінен иделәк, ұстудионар иделәк хайустара үлетен, қаннағын, бұл ұстудионар кәтірі қайдақ үксі үлелерін, онына кейіне қайдақтақ күрдік бұл сайындарарын туғынан бейге кепсеті олары бұд. Ұстудионар иделәк сайыстарын бесі дәйтілі Максим Колесов бейге қағыл жыттыр, бәрісі дәйтілі Холбыяча Италина Конешникова, онына проф-координатор Ирина Обоева. Истәчілер бітәге түгеннен туғанан бұл үйраққа тұттар сары хыджар абитуриеннер ен бар болақытына ұйтылар гітін, әме берек қытын сөп. Оттонжа бұл абитуриеннерге ден тұту қамығият әме үлетін сағаланар әрі болуды етінеді әтек қары Максим. Білген Центральный приемный комиссия өт бір чығылаттан үлілән хағылар қасылақсын. Әме главный учебный корпусқа гукка бар болар, Кулаковсқа олысыға. Хаз бидди учебное подразделение бәйті центральный приемный терьер. Опсая бейеқа боллағана хүббе бір учебный подразделение бар. Онағыға бейеқа бұл Жокускай коракка, бірі мирный, бірі нерүнгірі, бірі Чукоткаға. Білген боллағана олар елар кидділер. Білген боллағана хаз бидди учебное подразделение ЦПК-ларыгар, центральный приемный комиссияларыгар студиондар әме бәйлері үлілі кидділер. Бейе боллағаны бұйыл тоқуйдаты бұд, hem бір студионтарда әдір кейінікті кәпсетерден ол ең бұл активистер бұд, білген әме толару кейрен әрілер. Онтан қастылақсын hem бір олар тұрар, балы еге, средний балы еге еген. Бұйыл қайдақ болар әбіті олар. Онтан қазбеде оскола оты егелер күтін шөдік тұттарын. Онна әбіхет бұл хифуға кілін бейеқа берін. Үйераққа керін. Аннуға бачча жүге қаманда керен геді, оны басты курстан студиондар иделі хайыстары кәріме кереққа сөп кенге. Бұлырын деті бітті, бұл бүттін арсыя үрдінен студиондар иделі хайыстары бұл университет, Котугулу илине федеральный университет үс бастыңнар аттарғар кейт біт. Бұл манда жа арсыя бары университеттарын студиондары жа кейтістақтары жа ол тұғынан. Опсайнын бейеға вышестоящий организациялақ бұд, студенческий профсоюздар бартын координируйдур организация, студенческий координационный совет профсоюзов тен аттақ. Ол организация мероприятия тәрәхім болатын тәрьер студенческий лидер, студенческий марафон, вот точка сбора ден білгіна көпсәйбіді. Бұл атын үйерақтар гітті кестебет профсоюздарын гітті.
Бу хылаксын күһүрәттен күһүрән һәр боламыт беге аннара кисиү деме результаттар будан шой болан һәр былырын бәйм студенческий лидерга кыттыбытым Дальний Востокка 2 месте болан калбитим. Бу точка сбора топ 10 егер киддибет. Быйыл улахан студенческий марафонга Сочига ытылларга интеллектуальный, спортивный, культурно-творческий күрәхтәргә опсай 3 месте булып, онны отуттан таққа үйәрәққалан кесеуді. Онны 3 месте булып, онны сыл түмігінен бұлырын 2-тінші бөтет хыллаққа бүтін Россия үрдінен үләбітін көрінлер 3 местені, 3 болбадақ, 3 егер келдерділер бейетіне команда года денге. Бастан команда. Да, бастан команда хинен. Онтон ханан көрдөккө бу эме бэбит атын үйрөктөр эме криттен көрүн астакпытын эме көрөбүт беге олос хайдар эпит хакалар олох атындык токуйдур эпит этепин магарабын. Түмсүбүт тө күчтак будан терьер бит таганы токуйдур бут таганы олгун ден атын эбит. Сагдаты чаха. Атын первишкаларга опсайнан попо сүрдүнөн отутту жордун активисттактар бияк кеткен артынча активисттакпыт. Анда сол этехжер боллар. Ол этехжер аңдас. Онна касбидди колбара бу командага бар студион үлехет ди бейте тока хамила холета хамна барты костер боллади. Ол егер оттон Ирина курдук студион үлехеттер элбахтара болду ди. Ирина курдук студион үлехеттер элбахтар опсайнан беге онагыс постахпыт по учебным подразделениям юрахтаринен. Он отудикки комиссия, клуб, центр бар. Олар боллаганы по интересам жарыктаналар, точка кипения бияка улахан мероприятиялар тарьяллар, сөпшиттен боллаганы студенттар муханнар бигге федеральный законнар үйрөтеллер, проектный офистен була Борос молодежь граннаргар, гранты республики, главы кытталлар, медиа-центр бу видео, фото, устар, монтажтыр жанр бу полалар. Никанан бу отудикки хылы объединение бар по интересам. Онно студенттар бәйләре интеллигенттер любой таланнар хөбүләбиттерин талан кирәлләр. Ханнык бар хайскаларынан кол бер хайдыктарын сөптенде. Иринаны истеккары сөшүгейди. Ирина Боева, профкоординатор ден. Бу манаттан каңыттан киреңин үлелиги жагыны яннан хамай сүрүн бу үлең тугуйкен. Да, бастыгы курс буттан кирбитим. Поска. Он уже бастыгы курс бүтүтүттен уже мындык үлага кирсен сагалабытым. Школа первокурсников интерьен. Онтон уже тох учебовын катары совмещайдан, хаян. Бәм олус хөбүлү жабын. По поска бар буттан. Аны тон тохтага. Иревут филологический факультетка хамы көктөх студиона, он хамы активный студион филологический факультетта. Бастыгы курстан. Бастыгы курстан. Ала хамы көстөр мындык сулус будеде. Кия карарол баралда түһәр жавында студионнар барларын түмә тутан ден нигенагын эн манигенагын ден. Бәң отонун хамы хүрүнән бәң сөбүлән хыжырың боллади. Батта оны биремәгә нинаттарнар гөрнер булуктакын. Ня олус веремтим распределять время. Кандай кара биреме отон жеолан долларов соңго де аны вехинескен долларын бу ман хордактыктакка тен отон барданы тигине неме болар боллади улган тутулуктактен себеп жечүгей оны сөбитин камнастаккан үлет курдуга ме камнасканла жаган денда кайдак болар студионнарга үлелирге тигер Ира хамнаспыт хох на общественных началах үлелилдер стипендиятыга ротын бере билдер боложу ата стипендия бияка уллагана 5 үргүнөн араксар общественная культурно-творческая деятельность учебная научная онна спортивная деятельность араксар общественная нам боллагана бу марын аналак кепсябиттерин курдук бияка 2 хүрүн организациялар баалар объединенный студенческий совет оны бу ППОСУ бу биге олар бу общественный жарыктар боландар бу повышенный стипендия киселдер. Тәһин бир ороллах те. Ороллах. Повышенная стипендия улатын һәр приказ правительстволар такаллар повышение стипендий. Студенттар стипендиялары улгынден улатты. Оннок. Себептері айтылинаны сөстекка айтылина. Арасоты марафонна қабитке те сөтәрәхнәрден сөтәрәхнаққа.
Он тренерден эттака бу холбара студмарафонга бара жопыт студенческий марафон всероссийский. Онно жа Сочига ыттылар. Онна мындык раз көрүңдөрүнөн жарыктымыппыт. Бастан бихи холбара бастыкы сылбар барыппар 100 курска болуптум. 100 курс бар фото күрәгә болбута, онна дизайн күрәгә болбута. Онна жа 2 месте ылбыппыт. Ондан бу битек сылбар 400 курс бар сток болбута. Видео күрәгә болбута. Видео күрәгә гәр биге эми хикстәпит. Ол доболлар һәм бер всероссийский болан хәдәрәндек ки кең туттар дияқат. Вот. Онна бәм бу басты курс буттан активисты сылжабын. 2 курс бар бу медиа центр салаячты болбудум. Ол канна жа 400 курска бу представитель бит сылбыячты болжабын. Аллах карьераны маны Үрдән һәрдә күп. Барани ханди. Он хаме чуйде тону сужуна эдер жану катар теңе бәат хасыла, бәа кудук тол куйдах ти. Саңа идеяларда гыча жану катар үлели хичар боллакка ти. Билеген жамантан сайын тугулете күйтеремекс. Мантан сайын бу стройотрядпытын терьеннере бит, ол стройотрядтар бытынан беге бу эпитим курдук массына ремонтнандан баскы тактакпыт. Ол үрдүнөн өсө бу студенческий городок бутон озеленение терьебит детская площадка бу студенческий городок бутегер оголорго терехнере терьекпит, кыркы оголорго бики илдежаммыт. Алар бу жилеттак кыллак бит наразы оголор хүдден галалар ханын юбут. Аниматор Аниматор бута. Ол таханан өсө о круктаргы төлөлө хэммет биге бу солга таккан өлөлөһөн Әлбәх дигене кепсәдәккә билген өсә дагыны токуйду җават сылаксын ул реаҗер үләбит. Булары, например, Дети Азияте, ол нене Спартакиада усалданга күчкә такып трибуналары тупып. Таттага барачылар ме балдар булды ди. Көрөкпөт, кайдак буларын ыңгырларынан. Атак төшөрүн бу бахардары ингүйтолар бу бахардарга болуптары дарыбыт. Сылаксын бионтан такка болуу табыт. Бу улаган бахардар кетенче бибилге болбутугар. Бу посопсе хетте хүс болуп буда. Арасара сулустарынан. Онукканан күчтөк көмөр республика жөрөңөрөбүт. Сөп. Аха. Сөп жауанна студионнар тереттери неттиби түөрекка туттарсыга түйүле камнас бара турар диетиби жауаннатон бэга тоттон тус бэга тигер бу студионнар иделе хаюстаргар билген келен кыттыгын багалаак оголорго туттук наданы иден. Bir aranada. Тух идденери. Bir aranada. Университетке керен барын, эн сайдыкын барарын. Битте. Бараларын лаут. Кеме хадакка ставаппыт, бараларын лаут. Кеме даганы мындык настроение халан калбат, энеген баппыт, эн мындыккын онуккын онук олох хок. Бараларын лаут багалактыры бараларын илжахажан үйрөтөбүт. Илжахажан делбе хайнарабыт. Бу меха попоска ден бири олон ден хөбүлүрүм ден эдерит жаттыр. Онна бу бирге туран калбаппыт. Туран ордут, бу мынкаут нарушай болла ден баран аныска хылганлык жа болбат. Кассылайын беге каддаргынан модифицируйду хатыбыт, каддаргынан хайнара хатыбыт, каддаргынан уларта хатыбыт, хаңаны келдері хатыбыт. Бу атын университеттартан эме бу касыхаммыт, көрөммөт, атын тәрәхиннәре эме бу өтүгүннәре кадар майгынатан либо алык бәбит атын толкуйдамыт келдері бит. Бу час бытын сөкүден бери койба биткенде. Онтон жа быйыл бу кирер студионнарга опсайынан качы кайдак болугай. Оны итичаһын колу бирегиме кайытту. Бар саатту. Быйылгы студионнарга хаңа кирәчләргә абитуриентларга онтон бу центральный приемная комиссия полностью сопровождение бар булуга беге студионнар битеттен. Бу билген берак багытына хаҗалар, бу абитуриентлар кайда көрчөк тактир иден. Ол таханан өсө толкуй бутугара бар пока что. Кама материал бе полар шөй болота день абитуриента ден. Студ городогунан илде хаҗан еген. Көрдөрөн студенческий городок бутун бу куратордарынан анан каян оголорго тоже эддеттен кепсетен студионологун көрдөрөн. Ол таханан өсө августка беге школа первокурсников тенетеребит. Августка приказтар таккан хагалылар по всей России бу юракка кирдигиттен. И бу приказ такыбытын кенне ол приказга кибит оголор харазы
таланыламмыт лагыр тиребиккинлерге бир неделелтәгы общагага олороннор бир неделе уже студенческий олого халкылар. Олонна бе үйрәтини бартны да бу. Сиһелләр. Эпипитин курдук университет буттугунан сихили кепсиби, профсоюз буттугунан сихили, федеральный законнары нормативкалары эме сихили кепсян хагылыбыт. Онда самое главное хүрүнден тон студент үйрәнә кирер. Этептүнен бей билигин күскө жарыктан жабыт, бу старостаппыт билигин даганы олуттун, оны учебный подразделениялар бу күскөлүлөр олар, студенттар үйрәктерин делбехи техтактарден. Бары бигге сервис дендер оңту бу коворкинг центрдар битигар, аудиторияларга студенттар Мухаммад сервис дендер оңту бу күннәре. Тәнәһә чүгә. Я молодецтар. Онон быйыл йөрәкәтү тарсачлар студентлар иделә хуйстаргар тута каленгет. Ту хамит мунарар идилар гытыгар ди. Хачой байтык сүбәмә болуктар эсеп. Оны чөбәйди ди бирип сагылнызгар бит кетти активисттар слеттар болды додины ипип бар. Декенники биге ыгых курдук. Сакалы сери томбут тутухан ыгых быгытнан тарахинер битинтер болду битетин. Ити тога болду. Төрүтүгескә төннүден курдук. Опсайнан тон каратык провокационный хаустук этерим болу. Атак билинге эдереччат делби олар идда. Наоборот, этелдер динар. Эдереччат наоборот хақлы аңарбат, нуччалары билер, хери тому тутуспаттен. Билин механа бар карарбинен наоборот. Наоборот, оғалар будан күскә хақлы итәгали билехтерин бағаралар, тылбытын культура бутын өсті бұға күскә өретектерин бағаралар. Чүгейді. Жаха, ити хананнан оттан бихи бүгін кепсети битін түміктіуғын. Бихиге бұ сақабыт итчатта, устудионнара бұ күрді кенекелі болдындар. Онна кыджик тағаны бихи бұ бәғәң история бітін билер ди. Онна чугахыр боллақ бітіне бихи кыджик тағаны хассыңылақ болу тибиттенсеп. Онын жа ситихилә қолыны қамнағы бағарабын. Оны бұ күрді бихи әкелін ылжыттыр боларың. Оны тон итчат жон сәлбей тұрдынар күрсіқ қадері. Мақтал.